ଏମିତି ଫ୍ରିଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେତେବେଳେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ମେଥି ଶାଗଟା ତ ନେଇ ଆସିଛି ବଟ୍ ୟା ଦେହରେ କଣ ବନେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ମତେ ଦେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ବନେଇ ଜାଣୁଛି ଏଥିରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ହଁ, ଠିକ। जानो तोर पतली कमर କରିଦେଲା ମତେ ଲୋଫର ସାଜିଲୁ ତୁ ଜାନ ଜିଗର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରେ इनके तो दुष्ट नजर पढ़ेला मनी फीवर भांगला म हॉट फिगर स्मार्ट लुक रे ए जानो तोर पतली कमर କରିଦେଲା ମତେ ଲୋଫର ସାଜିଲୁ ତୁ ଜାନ ଜିଗର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରେ इनके तो दुष्ट नजर पढ़ेला मनी फीवर भांगला म हॉट फिगर स्मार्ट लुक रे तो स्वीट स्वीट जवानी हार्ट को मोचरी कला